mi yiitidi e hikkiɓe amen ɓen dow ɗum ko inspecteur régional affaires religieuses o ko wiyeteno ɓaawo ɗo ligue régional ko min ƴettiti kisam pehe hande bimbi ɗo min haaldi fottugol ka kayboru ceerno ali ɓuuɓa ndiyam inspection régional affaires religieuses ko wiyeteno ligue régional ko wiyeteno ligue préfectoral ko ɗum joni secrétariat préfectoral des affaires religieuses ko wiyeteno ligue communal ko secrétariat communal des affaires religieuses e alluje ɗen 4 labe e fondation joɗɗin 2 labe e duɗal ceerno aliou ɓuuɓa ndiyam ngal e almamiɓe juulirde ka ɗum ɗo waɗa ɗon e mawɓe mokobaɓe nden nokkure ɗon tawti chef secteur on nden nokkure ɗon chef quartier on nden compagna o nden nokkure ɗon tawti délégation spéciale commune urbaine labe on e mokobaɓe heewɓe min tummoniri ka kayboru ceerno aliou ɓuuɓa ndiyam tawi meɗen fawi e 90 ɗo mokobaɓe labe fiyo me yewtidu konko feƴƴi ɗon min ƴettida pehe yewta min adi landade taho tawsi nden juulirde o tawa e newnanaɗe o darne ɗen ɓe yaltinani men kayidi ka elhaji ceerno abdourahmane ba yo allah yurmi e yaafoɓe fawi sooke o maɓɓe newnani ɓe darnugol nden juulirde ɗum timmi duuɓi téléma ko 2004 donc timmi duuɓi 20 ila ɓe newnana darnugol nde juulirde watta nde juma alma jajare nde no ɓuri ɗum duuɓi on mamen landi ko homɓe woni almamiɓe nden juulirde ɓe lintani men almamiɓe njowo halfe wonɓe ka nder juulirde toon ɓen wondema ɓen ɗon ɓe newnanaka hande kadi tippugol ka juulirde to min ko ɗon mi habde alaji mom mi darno ɗon on falji ok on falji innogol julɗo newnanaka tippugol e nder juulirde on falji onon capanɗe jeeɗɗo fottuɓe ɓen ɗon si tawi onon ɗon fop goto opposaki ma hara onon o yettinari no nelirana ɗon ɗon hara on falji ok good night goto duwa ka tongande goɗɗo e juulirde pate ko suudu Allah non jenti ke yewtere musidɓe men ɓe mi jentino ke yewtereji maɓɓe goo ɓe imamuɓe yewtereji maɓɓe goo il faut être honnête hiɗi woni déplacé yewtereji maɓɓe buyno woni déplacé yewtowo e public waɗowo da'awa nodditowo no wodi no mesurirta ko yewtata kon o yewta e hoore hikma hara o wajoto ni yimɓe ɓen ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati bil hikmati wal maw'izatil hasanati on tigi no do arde hikma moƴƴa yewtowo public donc yewtereji go ko paljol kono noon e hoore ɗum kadi si ɓe falji ko musidɓe men ko satti o ɓe yanganike communauté on ɓe julni ɓe wajade eɓe jannude si ɓe falji ko du'a ko moko maɓɓe yo jooɗude maɓɓe holla ɓe ɓe falji yo ɓe ndaaru ko no ɓe yewtirta jama on kono noon wona hennugol tippata e juulirde ça c'est trop ça c'est exagéré onon noon kadi on falji fota noon no gasa on ɓuri ɓe faljude tode yeeso Allah ok felore nde noon ko dow iwri normalement ministère kippuɗon affaire religieuse Guinée imamu ɓen pasteur ɓe ɓen ka église ji fop koko doit formede ɓe doit formede ɓe waɗane formation ji au niveau sociologique au niveau philosophique au niveau théologique par ce que ko ɓen ɗo yimɓe mari ka yaha jooɗo heɗo nde wotere nder yontere nden fayda l'heure goto hara goto discutata hara goto yeddataɓe jumaje ɗen communauté ji men ɗin ko ɗum donc ɓeɗo ko dowa ɓe formede ko dowa ɓe teddinede dowa ka wonde pagaye wona kamɓe tun en jentike ɗo ustasi ɓe buyi tuma go sino wajade a tawa c'est trop déplacé cenɗe buy noon
ok ligue régional on ma ministre kippuɓe ɓen affaire religieuse ko ɓen do a ƴettutude responsabilité ji maɓɓe ɗin e nder Guinée forma imam ɓe ɓen harana wonɗo wonta imam hara ko maɗo formation très solide doit hikkade yeeso yewtowo jama o ɓeɗo ko hanunoɓe naɓe fawtiniɓe taw jumaje ɗen e nder lebbi ɗiɗi lebbi tati kono waggatuji heddi ɗin ɓe wawi julnude ɓe wawi senade ka juulirde ɓe juulida e jama o kono argol ha inna mokko ba inna noon ha yo tippu ka juulirde hande kadi enen ɓeɗo ɗen no yoolide no hulɓini ha feƴƴitino donc je suis pas d' accord mesure mo ƴettuɗon on onon ɓen tumbodiroɓe on exagéri few noon yiltite tumbodiron kadi ok na non gueɗote musidɗo ma julɗo so falji a ɓannita e moni mbiɗa andi noon kamɓe kadi ara ɓe mari ayɓe wonɓe duñude ley ok kono moƴƴirani ok merci ko ɗum noon tumi falno ɓeydutude e batte konko feƴƴi ɗon e ɓeɗo kadi koɓe feƴƴini kon. Assalamu aleykum.